تقبل لي انت فوق الطريق الطيبة في الفيديو تيعك. فدان الفيديو سنكون اتنايد لك فيريتا اللي تستا تسوربرندك وتجيلك تحسب من الجديد ورت ومن تيعك. سنراو كيف متى تفاتشيا بروبليمي وديفيكولتايت anche meta kollox jidher diffiċli, jista' jġib lek ħafna benefiċċji spiritwali. Ifhem kif anke l-mumenti l-aktar ikkumplikati tal-ħajja jistgħu juru li int, fil-fatt, fuq it-triq li Alla jrid għalik. Alla jrid li aħna l-koll u lidu nażlu t-triq it-tajba. Huwa tagħna l-Ispirtu Santu biex jgħinna u jurina x'inhu veru. Meta għandek lil Alla f'ħajtek, tista' taraf jekk intx qed toħroġ mit-triq it-tajba jew jekk intx fuq it-triq it-tajba. Ejja nitkellmu dwar xi affarijiet li juru li int fuq it-triq it-tajba. Waħda mill-ewwel hija meta n-nies tad-dinja ma jogħġbux lilek jew dak li temmen fih. Dan jista' jkun sinjal tajjeb. Ġest tkellem dwar dan f'Ġwanni 15-18 fejn qal li d-dinja ħatret lilu u se tobgħod lilek ukoll. Bażikament, jekk int qed tixbaħ lil Ġess fil-mod kif tgħix, ħafna nies ma se jogħġbux lilek. Il-Bibja tgħidilna li Satana jikkontrolla ħafna affarijiet f'dan id-dinja. Tiftakar meta Satana ħal il-Ġess fuq muntanja għolja u rih ir-renji kollha tad-dinja. Huwa offra kollox lil Ġess jekk kien jadurih. Dan ma kienx biss kliem fieraħ. Satana verament għandu poter fuq ħafna affarijiet f'dan id-dinja. Huwa għalhekk li naraw id-dinja tinqata' dejjem aktar minn dak li tallem il-Bibja. Ġess tkellem dwar dan f'Mattew 7:13-14. U qal biex nidħlu mill-bib dejjaq. Il-bib wiesa' u triq faċli jwasslu għad-distruzzjoni u ħafna nies imorru minn hemm. Iżda l-bib dejjaq u triq ibsa jwasslu għal ħajja vera u ftit nies isibu din it-triq. Il-bib dejjaq li Ġess semma huwa triq it-tajba li ftit nies isibu. It-triq wiesa' hija t-triq tad-dinja li ħafna nies isebu. Jekk int ma tgħix kif jgħix id-dinja, dan huwa sinjal tajjeb li int fuq it-triq it-tajba. Imma xi fisser tgħix kif jgħix id-dinja? Peress li aħna ma nappartjenux għal din id-dinja, kultant huwa diffiċli nintetħu meta nkunu influwenzati minnha. Ma nistgħux inħallu d-dinja tiddeċidi kif naħsbu jew naġixxu. Minflok, għandna nippruvaw naħsbu u naġixxu skont dak li jgħid Alla fil-Bibja. Persuna li tgħix għal Alla ma titħallix tinqabad mid-dinja. Tagħmel dak li Alla jrid. Ma tistax tgħix għad-dinja u għal Alla fl-istess ħin huma affarijiet kompletament differenti. Jekk int qed tipprova tgħix ħajja safja u tajba, int fuq it-triq it-tajba u Alla jkun kuntent bik. Il-Bibja tgħid f'Ebraw 12-14, fittex li tgħix fil-paċi ma' kulħadd u fittex is-santità għax mingħajrha ħadd ma jara l-mulej. Jekk int verament tipprova tgħix hekk, int qed tmur tajjeb. Li tagħżel li tgħixek jista' jġielek tħossok waħdek xi drabi għax tispiċċa tinqata' ftit mill-mod kif jgħix id-dinja. Imma ftakar, int qatt m'int verament waħdek. L-Ispirtu Santu dejjem miegħek u Alla dejjem fuq in-naħa tiegħek fil-mumenti l-aktar diffiċli. Isajja 43:2 jgħidilna xi ħaġa importanti ħafna, meta tgħaddi minn il-mijiet jibsa, jien inkun miegħek, u meta taqsam ix-xmajjar, ma jarqux. Meta tgħaddi min-nar, ma tinħaraqx, il-fjamma ma tweġġeġx. Dan juri li meta int fuq it-triq it-tajba, Alla jkun miegħek fil-mumenti diffiċli. Fil-ħinijiet ikkumplikati tal-ħajja, u jiżgura li int ma tkunx megħlub. Huwa importanti li tiftakar li l-problemi ma jfissrux li ħriġ mit-triq it-tajba. Ara kif il-profeta jitkellem, jgħid meta tgħaddi mill-ilmijiet, meta timxi fin-nar. Mhux jekk, huwa meta. U Alla jgħid jien inkun miegħek. Huwa nnifsu jkun hemm, mhux se jibgħat persuna oħra flok. Alla jkun preżenti fis-sitwazzjonijiet diffiċli flimkien ma' niesu. Li telet l-isfidi tal-ħajja huwa sinjal ċar li int qed issegwi l-pjan ta' Alla għal ħajtek. Aħseb f'Ġob li għadda minn mumenti terribli, iżda kien fuq it-triq it-tajba. Kien magħruf bħala raġel tajjeb u onest. Jekk taqra l-ktieb ta' Ġob mill-bidu sal-aħħar, tara kif inbidel u fehm aħjar minnu Alla. U kiseb fejn ta' Alla li ftit nies għandhom. Ir-realtà li ċerti affarijiet wara Alla jistgħu jinkisbu biss meta nbagħtu. Kif jgħid fil-Filippin 3:10, nixtieq inkun naf lil Kristu, il-qawwa tal-qawmin tiegħu u nieħu sehem fit-tbatijiet tiegħu. L-Apostlu Pawlu rid jaraf lil Ġess tas-sew, mhux biss jaf affarijiet dwaru.
Rrit ikollu relazzjoni qrib ma' Jess, jifhem il-qawwa tal-qawmin tiegħu u anki jaqsam it-tbatijiet tiegħu. Kif nistgħu nifhmu li Jess huwa għallamana jekk qatt ma ngħaddu minn mumenti diffiċli miegħu? Li jkollok problemi ma jfissirx li int fuq it-triq ħażina, speċjalment meta toħroġ minn dawn l-esperjenzi aktar b'saħħtek bħal dak li jkun purifikat fin-nar. Issa, ejja nitkellmu dwar it-tielet sinjal li int qed issegwi triq li Alla ppjana għalik. Dan is-sinjal huwa marbut mill-qrib mat-tieni wieħed li għadna kemm iddiskutejna. Huwa l-esperjenza ta' paċi li ma tistax titħarrek, kalma li tidher li ma tagħmilx sens fid-dawl taċ-ċirkostanzi. Qatt innotajt xi ħaġa interessanti fis-Salm 23. Huwa bidla sottili, iżda sinifikanti ħafna. Fil-bidu tas-Salm, David jitkellem dwar Alla, jiddeskrivih bħala raj kuraġġjuż. Jgħid, il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. U jġielni nirposa f'merad ħodor. Jeħodni ħdejn lil miet kwieti jerġa' jagħtini l-qawwa. Imexxini fit-toroq tal-ġustizzja minħabba ismu. Imma allura xi ħaġa tinbidel. Fil-vers 4, David jibda jitkellem direttament ma' Alla, bħalli kieku kien qed ikollu konversazzjoni intima miegħu. Jgħid, għalkemm nimxi fil-witt tad-del tal-mewt, ma nibżax minn xejn ħażin, għax int miegħi l-asluċ u l-bastun tiegħek ifarġuni. Din il-bidla fil-mod kif David jirreferi għal Alla hija sinifikanti ħafna. U bħalli kieku David qed jurina li, iktar ma ssir diffiċli sitwazzjoni, iktar isir personali u qrib ir-relazzjoni tagħna ma' Alla. F'nofsi l-witt tad-del tal-mewt, David m'għadux jitkellem dwar Alla, imma jitkellem miegħu, jirrikonoxxi l-preżenza immedjata u ta' faraġġ tiegħu. Aħseb dwar dan, il-fiduċja tiegħek issir inkommovibbli meta taf li huwa Alla li qed imexxi t-triq tiegħek. Huwa bħalli kieku għandek l-aħjar bs tal-univers, wieħed li qatt ma jiżbalja r-rotta u dejjem jieħdok lejn l-aħjar destinazzjoni possibbli, anki jekk it-triq tidher ta' biża' xi kultant. Qatt staqsejt lilek innifsek għaliex Mos qabel li jmexxi lill-Iżraelin mid-deżert. Għal għajnejn umani tidher missjoni impossibbli. M'hemmx toroq, m'hemmx mappa, m'hemmx ritt. Imma Mos kellu xi ħaġa ħafna aktar prezzjuża, il-fiduċja fil-preżenza kostanti ta' Alla. Din il-preżenza divina kienet tiggarantixxi paċi għal vjaġġ, anki f'nofs il-kaws tad-deżert. F'Eżodu 33:14, Alla jagħmel weda qawwija lil Mos, il-preżenza tiegħi timxi miegħek, u jien nagħtik mistrieħ. Immaġina ftit, mistrieħ f'nofs id-deżert. Din hija l-vera paċi li tiġi minn Alla. U mhux biss fit-Testament il-Qadim insibu din il-weda. Fit-Testament il-Ġdid, fil-Filippin 4:7, naqraw, u l-paċi ta' Alla, li taqbes kull fejn, tħares qalbkom u moħħkom fi Kristu Ġess. Issa, ejja nitkellmu dwar ir-raba' sinjal li int fit-triq it-tajba. Dan is-sinjal huwa l-manteniment inkommovibbli tal-istandards divini tiegħek, anke meta dan ikun diffiċli jew jiswa ħafna. Fl-Atti 4:18-20 għandna eżempju qawwi ta' dan. Il-Pass jgħid, mela, billi sejħulhom għal darb'oħra, ordnawlhom biex ma jitkellmux u lanqas ma jgħallmu f'isem Ġess. Imma Pietru u Ġwanni wieġbu, aħsbu intom stess jekk huwiex ġust quddiem Alla li nobdu lilkom u mhux lil Alla. Għax ma nistgħux ma nitkellmux dwar dak li rajna u smajna. F'dawn il-mumenti, l-għażla li tibqa' sod fi Kristu u tirrifjuta kwalunkwe kompromess tal-istandard spiritwali tiegħek hija sinjal ċar li int fit-triq it-tajba. Huwa bħalli kieku qed tgħid, bħal Pietru u Ġwanni, ma nistax ma nkunx leali għal dak li naf li hu veru. Ġess wissina f'Mattew 1:0-3-4-3-6, taqsbsux li ġejt inġib il-paċi fuq l-art, ma ġejtx inġib il-paċi, iżda xabla. Għax ġejt biex inġib l-irġiel kontra missirijiethom, in-nisa kontra ommijithom, in-nies kontra ħbiebhom, l-għedewwa tal-bniedem ikunu dawk ta' djarhom stess. Dan ma jfissirx li Ġess ġie biex joħloq konflitti. Fil-fatt, il-messaġġ tiegħu huwa ta' mħabba u paċi. Imma t-talba għal impenni total miegħu tista' toħloq diviżjonijiet bejn dawk li jaċċettaw dan il-messaġġ u dawk li jirrifjutaw. Ġess qed jgħidilna, b'mod ċar u dirett, li l-lealtà lejh trid tkun suprema, anke fuq ir-rabtiet familjari. Fl-istorja tal-Bibja, għandna ħafna eżempji ta' nies li baqgħu leali għal prinċipji tagħhom, anke meta affaċċjaw sitwazzjonijiet diffiċli ħafna. Ejja naħsbu f'xi wħud minnhom.
جوزيبي بيريزمبيو. تفتكروا؟ كين داك الزعزوه اللي نبيح بحال سكياف من الهوستس تياو. عنك البوت من الدار، فات برانية، بقى صوت في الفيدي تياو. انبعت أن للدانيل، زازوه لودي يعيش في البابلونيا، مدور من كولتورا كومبليتامنت ديفيرنتي. وما نستوش ننساو 3 حبيب تا دانيل، صدرق، ماء وابدنيغو. وما فاتشاو سيتواتسيوني ليترالمنت تا هيا يو موت. إيرين أبو تشودونوسور أردنا للكلحات بيش ينزل قدام ستاتوا الداب، إما داون 3 زعزح ريفيوتاو ليدوراو شي حاجة حليفة لافيرو. داون الناس كلها أفرونتاو بيرسيكوتسيونيت وديفيكولتايت أش زماو الفيدي تاعهم فلا من غير ما يتشادو. إما كانوا تشاتي اللي كانوا فوق الطريق الطايبة. والأكتر حاجة انكريديبلي الستاير تاعهم سبيتشاو بموت غلوريوس. جوزيبي صار غفرناتور تا ليجيتو، دانيل صار كونسولنت تا سلطاني، و3 حبيب جو بروتيتي بموت ميراكولوس في الفيلم. دان هو داك اللي يفسر لي يقولك فيدي فيرا كيف تعلم البيبيا. الفيدي جنوينة مش ضعيفة يو انديتشيزا. هي قوية، صودا وما تخلي داك اللي تنمن، أنكي متى تكون ديفيتشي. كيف يايت فروماني تيتا 4 بلا بدا موت. حلي ألا يكون فيرو كل بنيدم وبالديب. اللورا افتكر متى تبقى ليالي البرينشيبي تياك، أنكي متى دان يكون ديفيتشي يو مش بوبولاري، هو سينيال بصحته لي انت فوق الطريق الطايبة. ألا يرى الفيدلتا تياكو في الهين التايب وسير يكونوشي لك بحال ما عمل مع جوزيبي دانيلو هاف نهرين.